Rina Gaspan Tapalia pagpapadisan ini san aton ayan may ginhatag ka nga popin Aliya Panis and Chairman sa Kabayan Cooperators Land Transport Cooperative no other than Sir Raul A. Uy Ugar Maestro.
Alright, thank you so much. So bago na ito ang atong update na City Councilor Honorable Rena Tafalla ug sugan man sa ato Chairman of Palbayo Operators Land Transport Cooperative, Mr. Raul A. Uy.